بلوچستان گرینڈ الائنس 26 و 27 جون بلوچستان درستی تعلیمی ادارہ اسپتال دفتر احتجاجاً بند کنگے جار تک مطالبات منظوری گرفتار قائدین رہائی دا احتجاج برقرار تنک دی سروزیر بلوچستان میر سرفراز مفتیت یوگی صوبہ تعلیمی ادارہ استاد در حاضری او فرائض غفلت سرا نوٹس زورانہ واضح ہدایت شنکتا کہ یکشلا غیر حاضر یا لاپرواہی کرو کہ سرکاری ملازمین تنخواہ و مراد ادا کرنگ نبی سروزیر محکمہ تعلیم کڈنی داتا کہ وڑا درستی غیر حاضر استاد او دیگا ملازمین لڑ لوٹ کرے بھی او یک ہفتہ کے واسطہ شو کاز نوٹس شنک کرے بھی سیوگی بلوچستان مروچی عدالتی کاروائی چا بائیکاٹ کنک بھی تک جارہ کی ردا بائیکاٹ جار بلوچستان بار کونسل نیم گچا کنک بھی تک بائیکاٹ بلوچستان گرینڈ الائنس سے ریلی سرا پولیس سے لٹشاپی شیلنگ و مردین زالبول ملازمین ٹپی کنگے ہلاپی گرینڈ الائنس سے راشونانی دستگیری و ملازمین چا اظہار یکجہتی واسطہ سیوگی بلوچستان عدالتی کاروائی چا بائیکاٹ کنک بھی تک کوئٹہ دمک کمرانی روڈ سرا ناشناسی مردمانی تیر گواری 2 مردم بیران پولیس ردا بیران بتگی یک مردم پجار شبیر احمد ولد عبدالعزیز نامہ چبیتا جبکہ دیگر پجار نبوت تک بیران بتگی نئی راش کاروائی واسطہ اسپتال اثر کنک بتگاں حکومت بلوچستان محرم الحرام نیامہ امن و امان محکم میر کنگے واسطے کوئٹہ ہوار اشت ضلع یکم محرم بغیر دام محرم الحرام دفعہ 144 نافذ کو تک دفعہ 144 ردا صلاح نمائش موٹر سائیکل ڈبل سواری نفرت انگیز مواد بحثورک جلوسانی رہا مشکوک مردمانی داخلہ دیوارہ سرا چوکنگ و اشتعال انگیز ذاکرین و علماء آمد ہوارہ پاکستان دیمے ماہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل صدارت سنبھالی سفیر عاصم افتخار احمد اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل چگندن کنان پاکستان سلامتی کونسل چیر دستی نیامہ پروگرام آف ورک سرپری داتا پاکستان سلامتی کونسل وتی صدارت شفاف و مشاورتی اندازہ انجام دا نیٹو اجلاس صفحات پریس کانفرنس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یکرندی واتر فیلڈ مارشل عاصم منیر تعریف کنانا آہاں بہترین انسان و متاثر کن شخصیت قرار داتک ٹرمپ گشتہ پاکستان و بھارت نیامت جنگ بندی آئی سفارتی کامیابی متعلق ٹرمپ گشتہ پاک بھارت کشید کی ہلاسی پاکستان آرمی چیف وکٹ قابل تحسین مونسون سسٹم میں زیر اثر کراچی باندچا اتوار دا ہور گمانی محکمہ موسمیات ربال کا ردا کراچی مونسون اولیس پہلے بنداد باندہ روچا چبی ہفتہ وقفہ تیز ہور گمانی ہفتہ تیز ہور صحبہ اربن فلڈنگ خدشہ ہم ظاہر کرے دیے گئے